Drugari, oblačite te jakne da se ne posmrzavamo u hladnjači. Branko, šta ćemo u hladnjači? Ne znam, dobio sam tajanstveno obaveštenje da nas u hladnjači čeka iznenađenje. Upadaj. Za mnom. Ima li koga? Ima li koga? Biće da je to ovde. Jeste, upadaj. Doktore! 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 Branko, evo ga doktor! Ne šta pričaš? To je Kosturo, doktor. A, tu ste, doktore, svuda vas tražimo. Profesore, doktore Filipoviću, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našli i da vam se zahvalim što ste dali priliku zboru da se obrati javnosti posle 40, 50, boga mi 65 godina. Znači, ovo je stvarno ekskluzivno večeras. Potpuno, jer od 45. godine jedna jedina reč od strane zboraša nije smela da se čuje. Dimitrij Ljotić je prisutan u mojoj porodici. Moja porodica naginje kad Dimitriju Ljotiću sa mamine strane, a sa tatine su bili ravnogorci. Deda po ocu mi je bio narednik kod Draže Vojsci, a kažem, mamini su bili naginjali, vrlo naginjali Dimitriju Ljotiću i moj deda i kasnije ujaci, tako da se vojska s mene pevala kod nas na porodičnim proslavama. Stevo Kotaraš iz Dinarskog četničkog pokreta Vojvoda Momčilo Đujić. Malo ćemo o liku i delu Momčila Đujića, Vojvode, koji je bio izgnanstvo u godinama u Čikagu i tako dalje. Ja sam glavom i bradom, glavom i brkovima Vojvoda Momčilo. I tu smo skidali Turke kao svrake. Pap, 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 a oni nam ništa ne mogu da nas pogode kroz rupu od puškarnice. E sad, dešavalo se da neki Turčin pređe i preko zida, jer bilo ih je ko pleve. Onda je radio mač. Sec, sec, sec. Gospodine Kotaraš, šta vi kažete uopšte lik, delo Dimitrija Ljotića? Dimitrij Ljotić, na početku emisije sam rekao da apsolutno nema pravo da drugačije mislim nego kao što je mislio Vojvoda Momčilo Đujić o njemu. Vojvoda Momčilo Đujić je jednom prilikom izjavio da o Dimitriju Ljotiću ne može ništa ni da doda, ni da oduzme sem onoga što je rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović kada je vršio njegovo pjelo. Dakle, to je i moje mišljenje. Apsolutno jedan pozitivan lik. Možda Dimitrija Ljotić nije pričao ono što je narod volio da sluša. Ali narod nije voleo Dimitrija Ljotića. Pa možda upravo zbog tih njegovih ideja koje je iznosio. A to ne znači da nije bio pozitivan. Dobro, izvolite gospodine Filipović, ja samo govorim ono što znam iz istorijskih Nije istina da narod nije voleo Dimitrija Ljotića. A koga je voleo, izvinite? Prvo, njegova porodica, supruga Ivka i njegove troje dece. Porodica u svakom slučaju. U svakom slučaju i sin Vladimir i dan danas. Evo i vi volite Dimitrija Ljotića. Kao psihijatar, između ostalog. Psihološki profil ličnosti Dimitrija Ljotića, kakav je bio? Ja ću moliti malo i za fotografije koje smo izvukli Dimitrija Ljotića, pa da vidimo Psihološki profil Dimitrija Ljotića je u svakom slučaju bio da je on bio čovjek vrlo čvrstih stavova. Čudna mi čuda. Čini mi se da sam takav mozak isti video u restoranu. To ti se samo čini. Ovo je ljudski mozak. Recimo, na primjer, mozak majmuna, koji ima istu glavu kao čovjek, je gotovo upola manji nego ljudski. Ma nemoguće, stvarno. Ozbiljno. I ne samo to. I veoma je lepa jedna rečenica koju je Ljotić izgovorio kada je neko rekao za Jevreje da ih treba likvidirati. On je rekao, ne treba Jevrejima razbijati glave, treba im samo razbijati ono što oni rade. A koje su vaše pesme? Naše pesme su jako lepe. Znate, mi smo jedina Dobro, da čujemo jedan deo. Čućemo. Da vam kažem, mi smo jedini organizacija koja peva o svojim mrtvima. Recimo, između ostalog, nijedna druga organizacija u Srbiji nema pesmu koja svoje mrtve ne zaboravlja.
I zato kažemo, mrtvi niste, odruzi mili. A šta vi tražite sada kao organizacija, kao zbor Srpski narodni pokret? Mi ne tražimo ništa, mi Kakvi su mnogo vam dajemo. ciljevi? Šta dajete i kakvi su vam ciljevi? Mi dajemo želju, jednu pre svega želju da se ovaj narod, obezboženi narod, pre svega oboži. Turci su nas na kraju ipak pobedili, pa sam ja otišao u penziju.